12 učesnika se priprema za start. Start druge kasače trke je pušten. Trku je povelo kao startni broj 5. Fatima Beo, vozač Boris Kečenović. Na drugu poziciju izlazi Destiny SG, vozač Bejić Dupljac Stana. Treća pozicija za grlo Šana, vozač Joso Stantić. Na četvrtoj poziciji borba između grla Dreamcatcher, Angon Lav sada izlazi na četvrtu poziciju. Dreamcatcher pada na petu. Vodeći dvojac uz unutrašnji deo staze Fatima Beo, njoj uz rame Destiny SG. Sa pete pozicije pojačava Happy Day i vozač Srđan Dovijarski. Na trećoj poziciji uz unutrašnji deo staze Šana. Da vidimo ko je to u sredini. Na spoljnom delu je Happy Day sa Dovijarski. Novo ubrzanje Destiny SG i Happy Day, ali nedovoljno. Uz unutrašnji deo staze kreće se Fatima Beo, voženja od strane Borisa Kečenovića. Destiny SG na drugoj poziciji, Šana treća, Happy Day četvrta, Angon Lav peta, Simba šesta pozicija, Doroteja SG sedma. Veoma kompaktno društvo, 600 metara do cilja. Fatima Beo i dalje vodi. S poljnim delom staze imamo ubrzanje. Da li je to Simba sa Miodragom Pantićem? Na trećoj poziciji Happy Day. Elliot se probio na četvrtu poziciju. Destiny SG pada na petu. Angon Lav šesta. Ulaze grla u završnicu. Simba pojačava i na 100 metara pravi razliku u odnosu na svoje konkurente. Prolazak grla na liniji cilja. Simba prvi, Fatima Beo druga. Elliot treći, Angon Lav četvrta, DSNS pete, Happy Day šesti, to je Destiny SG sedma, potom Dreamcatcher, Doroteja, Šana, Emil Zola, Mitasa.